Kao što sam i najavila, govorimo o Filozofskom fakultetu. Sa nama u studiju profesor dr. Natalija Jovanović, dekan Filozofskog fakulteta u Nišu. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i gledaocima vaše televizije. Lep povod za gostovanje. Dan Filozofskog fakulteta je 9. novembar, je li tako? Kako će sve to biti obeleženo? Pa evo, bit će i svečano i radno i ono što mogu da najavim sada, to je jedan lep događaj. Biće radni sastanak. Ovoga puta prisustvovaće veliki broj dekana iz regiona i potpisat ćemo zapravo protokol o osnivanju zajednice filozofskih i filoloških fakulteta. Jer kao što znate, Filozofski fakultet u Nišu je dva u jedan, i filozofski i filološki, tako da smo pozvali sve ili veliki broj fakulteta državnih, filozofskih i filoloških da nam se pridruže u ovoj inicijativi. Odaziv je odličan, tako da ćemo sutra zaista potpisati taj protokol. O tome, zato se priprema čitavih godinu dana. To je jako važno za naše nastavnike i saradnike, jer ćemo stvoriti jednu zajedničku osnovu, jednu dobru prohodnost za zajednička istraživanja, za zajedničke međunarodne naučne skupove, za pravljenje zajedničkih združenih programa i na master i na osnovnom nivou, za razmenu i studenata i saradnika i profesora, da to ide lakše i brže. Mi smo to sada praktično ovih godinu dana i uspeli, upravo sa onim fakultetima koji su prošle godine sa nama krenuli u ovu priču. Tu pre svega mislim na Filozofski fakultet u Sofiji. Koji su još fakulteti uključeni u čitavu priču? U ovu priču ili ono što očekujemo da budu potpisnici i da budu prisutni na ovom radnom sastanku koji će se održati odmah posle Svečane akademije, biće prisutni predstavnici, odnosno dekani Filozofskog fakulteta iz Skoplja, Filološkog fakulteta iz Skoplja, Filozofskog fakulteta iz Sofije, zatim će tu biti Pale, zatim će biti Beograd, zatim će biti Kosovska Mitrovica i bit će Priština. I koji su to prvi koraci koji će biti preduzeti nakon potpisivanja tog sporazuma o saradnji? Šta će se prvo raditi? Prvo što ćemo uraditi je zapravo omogućavanje našim studentima i našim nastavnicima tu veću i širu saradnju, posebno preko Erasmusa i Erasmusa+. Zatim ćemo omogućiti, odnosno krenut ćemo inicijativu stvaranja zajedničkog međunarodnog naučnog skupa sa odborom programskim koji će biti sastavljen od svih učesnika i naravno tu će biti obuhvaćeni Temišvar i Trnovo, to sam zaboravila. Tamo je i Filozofski i Filološki fakultet, tako da ćemo napraviti jedan međunarodni naučni časopis sa redakcijom gde će biti predstavnika iz svih ovih zemalja. I nešto što je jako važno, pokrenut ćemo međunarodne naučne projekte koji neće biti samo naučni, bit će i neki drugi, za poboljšanje kapaciteta nastave i istraživanja, tako da u tome imamo iskustva i prema međunarodnim fonderima će to biti jako važno jer ćemo pokazati saradnju u ovom delu Evrope, odnosno u ovom regionu koji je, kao što znate, jako dugo bio opterećen različitim konfliktima, nerazumevanjima i tako dalje. Mi upravo na ovom nivou akademske zajednice pokazat ćemo da je saradnja preko potrebna i da ona zaista ima smisla. Stalno se sarađuje sa nekim fakultetima, stalno ovde dočekujemo neke studente iz regiona. Koliko ta saradnja znači za... Naravno, na nivou studentske saradnje to je jako važno. Mi ćemo i ovoga puta imati i studente, osim dekana. Doći će i studenti, recimo iz Skoplja, gde naši studenti upravo sa Departmana za socijalnu politiku i socijalni rad su uspostavili tu saradnju, tako da će i oni biti prisutni. I osim toga, sutra dan, u petak, mi imamo Međunarodni naučni skup koji je već postao tradicionalan, Nisun, gde će biti jedan deo Nisuna je zapravo posvećen studentskim naučnim radovima, tako da očekujemo studente iz čitavog regiona.
Filozofski fakultet u Nišu postoji 46 godina, je li tako? Kada pogledamo unazad, zaista se puno razvijao i ono što je Filozofski fakultet sada zaista je velika stvar i za Niš i za čitav ovaj deo Srbije. Jeste. Za ovaj čitav region mi smo dali 4 praktično velika fakulteta koji se sada samostalno razvijaju. Tu je Prirodno-matematički fakultet koji se odvojio, ali je deo fakulteta ostao u našim prostorijama. Zatim je tu Umetnički fakultet, Fakultet fizičke kulture i mi, gde smo praktično svoj filozofskog i filološkog fakulteta. Zaista smo se jako puno razvijali i to da humanistika ima smisla pokazali smo i ove godine kada smo imali na delu uočljiv demografski pad broja studenta i zainteresovanost uopšte populacije, onih koji su stasali da budu studenti za studiranje. Kod nas to nije opalo, naprotiv, mi smo jedini fakultet koji ima preko 300 kandidata, da kažem, viška. I to smo uspeli u eri kada se vodi državna i svetska politika, obrazovna i uopšte državna, tako da se forsiraju IT sektor i vidite i sami da idu čak i prekvalifikacije koje su ogromne, koje apsorbuju ogroman broj stanovništva u tom pravcu, jer gotovo da nemate profesiju, da nemate zanimanje gde nije neophodno i to IT znanje, ali ja mogu da kažem sa zadovoljstvom da to ništa nije poremetilo kada je reč o ponudi Filozofskog fakulteta i mi imamo informacije da veliki broj naših studenta, recimo engleskog jezika, komunikologije i nekih drugih, upravo rade u IT sektoru. Bez problema se uključuju, što znači da jedno široko obrazovanje koje se stiče na Filozofskom fakultetu zaista pruža široke mogućnosti našim svršenim studentima da se zapošljavaju i da se lako prilagode tim novim izazovima kao što su izazovi u IT sektoru. Da, upravo to što ste pomenuli, nekako u poslednje vreme se čini da zbog informacije koje svi dobijamo i putem medija i preko fakulteta, da stiče se nekak utisak da svi žele da odu u taj IT sektor. Međutim, upravo broj studenta koji se prijavljuje za Filozofski fakultet pokazuje suprotno. Jeste, zato što je Filozofski fakultet poprilično moderan. Mi ne samo što imamo nove programe i ne samo što smo jedini fakultet koji povećava broj brucoša, što nije karakteristično ni za jedan fakultet u regionu. Mi istovremeno radimo na osavremenjavanju naših programa. Mnogi programi uključuju upravo i obrazovanje IT i podrazumeva snalaženje u mnogim predmetima, podrazumeva i određeni nivo znanja. Da biste vi mogli da uradite neki rad, morate da znate da rukujete onim što se zove veštačka inteligencija. Da, dakle, veliki broj studenta svake godine, povećava se i broj departmana kao što ste i naveli. Koje zapravo sve departmane sada imamo na Filozofskom? Imamo veliki broj departmana i studijskih programa. Imamo 13 studijskih programa na osnovnom nivou, imamo 11 studijskih programa na master nivou, imamo 4 studijska programa za doktorske studije. Znači da je to jedan jako, malte ne univerzitet u malom, jako velika lepeza ponude i ono što je novo, o čemu smo jako puno pričali prošle godine, to je studijski program za socijalnu politiku i socijalni rad, što se pokazalo da je pravi odgovor na zahteve tržišta. Ogromno interesovanje smo imali studenta i prošle godine i ove godine, tako da to znači da smo zapravo pogodili ono što je zaista potrebno. Tu je i department za nemački jezik koji ubrzano je u pripremi za dobijanje akreditacije za otvaranje programa za nemački jezik i književnost. Tu, naravno, kao što znate, moramo da prođemo neku proceduru. Ostalo nam je da dobijemo taj akt o akreditaciji da bismo krenuli. Interesovanje je ogromno. Da nam pokazuje i to pošto mi imamo departman i imamo zaposlene nastavnike nemačkog jezika, mi smo organizovali i komercijalne i druge kurseve za one kojima je to potrebno. Ogromno interesovanje i to zapravo govori o tom, u čitavom regionu je ogromna potreba, mene svakodnevno zovu direktori škola iz regiona, čak i iz Makedonije, da li možemo da im, jer su mislili da smo već krenuli sa studijama nemačkog jezika,
da već sada rezervišu one koje bi mogli da se zaposle, ja mislim, već posle 3. godine. Dakle, Filozofski fakultet ima sve resurse kada govorimo o tom departmanu za nemački jezik, nedostaje samo ta akreditacija. Da, nedostaje nam papir, o tome odlučuje Komisija za akreditaciju, sačekat ćemo da vidimo jer oni imaju godinu dana, mi smo predali aprila, do aprila nadamo se da ćemo dobiti odgovor pozitivan. Dakle, može se očekuje da već i naredna školska godina... Mi to zaista zdušno očekujemo. Socijalna politika i socijalni rad, mnogo se pričalo o tome, velika je zainteresovanost studenta. Kako se sve to odvija? Kako sve to ide sada? Da, za sada to ide odlično. Nama su tu najveće interesovanje bilo ove godine kada je reč o osnovnim studijama. Za ove studije pa je samim tim i najbolji odabir tu bio. Tu su studenti jako motivisani, znate da je specifičan posao. Tu je potrebno osim nekih intelektualnih sposobnosti i neke predispozicije koje su važne za obavljanje ovoga posla. Ja predajem 2. godini i vidim da su zaista visoko motivisani studenti za ovu vrstu rada, jer jedan altruizam, jedna posvećenost je nešto što je svakako važno u ovom poslu i vidim da to ovi studenti zaista imaju. Kako izgleda iz vašeg ugla? Eto, pomenuli ste motivisanost. Koliko su studenti motivisani, ambiciozni kada je reč o Filozofskom fakultetu? Jako su motivisani i jako ambiciozni. Ja sam analizirala strukturu prethodnog postignuća naših sadašnjih studenta i videla sam da samo 2 kandidata od svih prijavljenih su bili sa uspehom koji je bio ispod dobrog. Uspeha s veliki broj naših kandidata, gotovo 20% su sa briljantnim uspehom, dakle sa svim peticama. I naravno ostalo su odlični i vrlo dobri, nešto malo vrlo dobrih i naravno to je raspoređeno po departmanima. Najslabije, da tako kažem, uspeh imaju oni koji se javljaju. Najniža motivisanost je prema ruskom jeziku, što je po meni neopravdano, jer je rusko tržište ogromno i jer je ruska književnost nešto što je u temeljima civilizacije i kulture evropske, ali verovatno se pragmatično ponašaju studenti iz različitih razloga je negde ruski jezik skrajnut i ja mislim da će shvatiti budući studenti kolika je važnost ipak izučavanje ruskog jezika. Slično nam je i sa srpskim jezikom, što negde nismo očekivali jer moramo da čuvamo naš nacionalni identitet, a šta ćete pre kada je reč o nacionalnom identitetu nego naš jezik i naravno naša istorija. Tu su negde naši studenti prosto nisu, odnosno budući studenti nisu bili probuđeni o svesti toga. Valjda su negde neki trendovi drugi to zamaglili i nadam se da će se to vratiti jer su to važne discipline, to su temelji našeg nacionalnog bića. Prva generacija komunikologa je završila studije. Tako je i vidimo da je ogromno interesovanje i za komunikologiju i ove godine bilo. Tu također imamo sjajne kandidate i prepoznali su, mnogi od njih su obavljaju poslove PR-ova u raznim ustanovama i to rade zaista na ponos Filozofskog fakulteta pre svega. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Samo izvinite, molim vas, samo slabije vas čujem. Čim se uključite, nekako padne ton, nije mi jasno čemu se radi. Da li se čujemo sada? Da, čujemo. Naglo padne ton, neko, ne znam o čemu se radi, stvarno mi nije jasno. Bitno da mi vas čujemo, izvolite. Da, htio sam da pitam gospođu jednu stvar. Pričate o departmanima za sociologiju, za ovo i tako dalje, mislim za socijalne radnike i to. Nešto mi nije jasno. Kad se pogleda u kartu, da kažemo, u CV onih ljudi koji rade po školama, pa te kaže psiholog, završio Filozofski fakultet, pa psihologiju, pa tako da je, pa pedagog, završio Filozofski fakultet i tako dalje. I onda dođemo u jednu situaciju da se ranije psiholozi faktički nisu toliko bili afirmisani po školama, a pedagozi jesu i ljudi su završavali strašno veliki posao. Interesantna stvar je, sad mene interesuje ti psiholozi koji završavaju posao, to jest koji završavaju fakultete kod vas. Kako oni stažiranje imaju, kakvu praksu imaju kod vas, da ne postižu bukvalno nikakve uspehe u školama. Škole su nam sve opasnije po decu, a psiholozi, ja ne znam, zaista mi nešto nije jasno to. Znači, bukvalno nema rezultata
kod ljudi koji su završili psihologiju. Da li u Beogradu, da li kod vas, nebitno je. Znači, objasnite mi jednu stvar. Šta ti ljudi rade da toliko ne uspevaju da ništa ne urade u školama? To mi nije jasno. A pedagozi, s druge strane, mnogo bolje rade, ali su baceni u zapičak. Šta je to u pitanju? Mislim, nije mi jasno, zaista mi nije jasno. Da, hvala vam puno što ste se javili. Ovdje se postavlja pitanje da li je to do psihologa ili do same deci, šta se sve tu promenilo u poslednje vreme. Prvo, ja bih se složila sa onom što smo ovdje čuli. Verovatno je negde naš gledalac prepoznao nešto što je sada postalo u zakonu jako važno, odnosno zakon o visokom obrazovanju je prepoznao ovo o čemu gledalac govori, a to je nedostatak stručne prakse, posebno pedagoške prakse koja je važna za ona zanimanja koja podrazumevaju rad u školi. Od sada će morati svi studijski programi koji podrazumevaju mogućnost rada u školi morati da od druge godine imaju pedagošku praksu. Do sada je to bilo samo onako sporadično na 4. godini sa nekim nejasnim određenjem koliko je to radnih sati. Sada se jasno zna, to je 90 sati po godini od druge godine. Dakle, i druga, i treća, i četvrta, i master mora imati 90 sati provedenih na pedagoškoj praksi. Tačno je primetio naš gledalac da u školi postoji sve veći broj problema. Sa druge strane imamo jedan apsurd, a to je da su škole do sada uglavnom negde prepoznavale i zapošljavale pedagoga. Pa taj pedagog je morao da se bavi problemima koje se tiču nastave, to je njegov domen rada, ali se bavio i tim odnosima unutar grupnim, vršnjačkim i tako dalje. Pa je isticao iskustvo. Kada je reč o zapošljavanju psihologa, to je određeno bilo nekim standardima po veličini škole, po broju učenika u školi, po broju odeljenja, tako da je retko koja škola imala i drugog stručnog saradnika, a to bi bio psiholog. Možda malo više nedostaje te prakse psihologu u okviru njegovog obrazovanja. To će se sa izmenama ovog zakona značajno promeniti. Sa druge strane, naši psiholozi se brzo zapošljavaju i rade u mnogim oblastima. Nešto manji broj psihologa radi u školi, uglavnom oni u srednjim školama rade kao profesori, odnosno nastavnici predmetne nastave, a mali broj njih radi na nekim manjim problemima. Ono što je sigurno se pokazalo kao najopravdanije, to je jer su uglavnom ti problemi koji učenici imaju, kada je reč o vršnjačkim odnosima, ali i kada je reč o odnosima sa roditeljima, u odnosima sa nastavnicima, tu je značajan, mnogo važan posao socijalnog radnika. Socijalni radnik se kao profesija u školi prepoznao na početku 20. veka u svim evropskim državama. I u Americi, naravno. Prvo u Americi, a potom i u svim evropskim državama. I gotovo da nemate škole tamo gde nemate socijalnog radnika koji mora da uđe u porodicu. Negde naši psiholozi, pa i pedagozi, nisu pripremljeni za to. Da biste vi napisali dobar dosije o učeniku ili napravili pedagoški profil o učeniku, morate da uđete u njegovu porodicu. Morate da vidite kakav je odnos, kakav odnos ima sa svojim roditeljima. Ko to i na koji način brine o njemu. Kakav je vaspitni model roditelja. Da li je prezaštitnički, da li je anarhičan, da li imamo zanemarivanje i zlostavljanje dece, da li imamo nasilje koje može da bude jako suptilno, kao što je emocionalno nasilje, kao što je psihološko nasilje. Ali sve to pre svega mora i mi obučavamo našeg socijalnog radnika, koji također, mi smo napravili najmoderniji program, jer naš socijalni radnik, dakle, pre ovoga što je zakon donao, od druge godine studija ima značajnu stručnu praksu. I ne može ništa bolje da spremi jednog studenta kao što je očigledna nastava, a ona se dešava u praksi, u stvarnom i realnom životu. Jedno su teorije, a jedno je šta i kako vi praktično morate da radite.
Da, ono što je, dakle, važno mi, Niš ima kadrove, to je Filozofski ima kadrove, samo je potreba taj Kako da zakon ne? koji bi regulisao koliko je Pojavio zapravo se zakon. zaposlenih potrebno u školama. Da, sa druge strane, jako je potrebno da se na tom nivou zakona prepozna. Ne možete vi da... Isto je potreban psiholog, isto je potreban socijalni radnik i kad imate 900 dece i kad imate 200. Da. I kad imate jedno dete, vi to dete morate da zagledate iz svih uglova. Nije nikakav trošak za državu da ima sve što je predviđeno kao stručni saradnik u školi, jer ne može nastavnik koji treba da osmisli 45 minuta matematike ili ne možete da očekujete od nastavnika matematike, srpskog, biologije, da se bavi vršnjačkim nasiljem, da se bavi emocionalnim problemima učenika, da se bavi socijalnim problemima. Škola je živa, a svakom učeniku svakoga dana može da se desi od toga da mu se neko od roditelja razboli, da neko od roditelja izgubi posao, da ga neko uvredi preko SMS poruke, preko statusa na Facebooku. Potrebna je podrška i potrebna je zaista stručna pomoć. Ne može, ne znam kako da je obučen jedan stručni saradnik, pedagog, psiholog, sociolog, socijalni radnik, da sve postigne u jednoj školi. Potreban je timski rad, zaista. I timski rad i sa samim nastavnicima, odnosno razrednim starešinama, koji treba da se pripreme za sve to. A gde je prevencija onoga? I ne bi se dešavalo to što se dešava. Ima još nekoga na vezi. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro, ne čujemo se. Pomenuli smo, načeli smo tu dobru temu o praksi. Ono što je činjenica je da je generalno praksa važna za sve departmane i kada govorimo o komunikologiji, kada govorimo o novinarstvu. Kakva je tu saradnja sa institucijama, sa medijskim kućama? Mi smo potpisali ugovore sa svim medijskim kućama i naši studenti su jako raspoloženi. Koliko znam, oni vodi se računa o tome. I mislim da naši studenti, vi to praktično i pokazujete, oni studenti koji prođu tu praksu od početka u jednoj kući medijskoj, zaista mogu da budu valjani novinari. Ako je neko student dobar student, ne znači da on može da bude i dobar stručnjak. Da bi bio zaista dobar stručnjak, mislim da je neophodno da prođe jednu kvalitetnu praksu. I to je ono što Filozofski fakultet omogućava. A kakvi su profesori po tom pitanju? Pošto je nekad nemoguće da se i praksa i taj teorijski deo... Mi imamo sreće, posebno kada je reč o novinarstvu i komunikologiji, najveći broj naših kolega koji rade kao profesori tamo su prošli. Sve to imaju veliku praksu. Ja ću pomenuti profesora Jevtovića koji je, recimo, zaista ima jednu bogatu novinarsku praksu i on je percipiran kao jedan od najboljih profesora, recimo, na tom departmanu, ali mogu reći i za ostale da ne zaostaju. Mi smo tu imali profesora Racko koji također ima bogatu praksu i kao urednik jednog od štampanih medija koji je bio najcenjeniji u ono doba. Tako da je njegovo bogato iskustvo značajno i zaista značilo studentima i oni su sticali znanja od onih koji su dolazili iz prakse. Ta znanja koje studenti stiču od nastavnika koji dolaze iz prakse su veoma, veoma važna. Ima nekoga na vezi sada. Dobro jutro, želimo ponovo. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Uprosto malo duže sam čekao, ali nije mi žao zato što ste doveli baš adekvatnu osobu za razgovor i kompetentnu za naš univerzitet. Hvala Bogu da je neko ovako ove projekte i uliko novina uveo na Filozofskom fakultetu. Dosta je taj fakultet odlazio u jednom pravcu da se dosta u mesu stajao. Dolaskom ovog dekana, do gospođe Natalije Jovanović, vidim da je dosta pokrenuta razna priča sa raznim programima i nastavima, tako da naš univerzitet je mnogo time dobio. Godinama sam pričao, niko nije ništa konkretno uradio. Tako da vidim iz izlaganja profesorica, opšte dekanice, dolazim do zaključka da je dosta urađeno i zahvaljujem se na njenim projektima što nas gradi naša deca što su dobila ovako visoko obrazovanje da mogu sada uče. Hvala vama što ste dobili adekvatnog sagovornika u studiju. Prijatno. Hvala vama što nas gledate i što ste se javili. Hoćemo da prokomentarišemo?
Pa zaista ja sam se iznenadila, pošto ja negde radim to i kontinuirano, tako kažem. I inače sam iz te oblasti, moje uže profesionalno interesovanje jeste obrazovanje. Stekla sam mnogo iskustva i u Evropi, tako da znam kako to funkcioniše i negde sam zacrtala te svoje ciljeve i videla sam da bez novih programa teško da vi možete da izađete u susret nečemu što je izazov novog doba. Nije moguće da vi na isti način obrazujete one koji se pripremaju da rade posle 2020. godine na način na koji ste pripremali one da rade sada, jer kao što i sami vidite nije moguće da budete ni prodavačica u nekoj radnji, a da ne poznajete nešto što sada podrazumeva neki standard i neki minimum. Ne možete da budete medicinska sestra, ne možete da budete lekar bez nekih znanja iz IT oblasti. Tako da smo mi sve to prepoznali i trudimo se da sve to da pratimo, te novine kroz postojeće programe, da ih menjamo. A istovremeno, evo kao što ste vidjeli, napravili smo nove programe gde smo zapravo mi vidjeli da će ono što je neophodno, a to je praksa, morati da se unese u zakonodavni okvir. I to se i desilo. Sada neće moći niko bez prakse od druge godine da kreira studijski, neće dobiti akreditaciju, jer to je zakonski minimum. Kraj godine je obično vreme kada maturanti krenu da razmišljaju o tome, intenzivno da razmišljaju o tome šta upisati. Dakle, svi oni maturanti, budući studenti koji razmišljaju o Filozofskom fakultetu, zašto treba da dođu tu i na koji način da se raspitaju, koga da pitaju, gde mogu naći informacije? Evo ovako, mi smo i tu krenuli i od prošle godine jako intenzivno u kampanju, jer to je također nešto što je neophodno u radu fakulteta i univerziteta. Vi morate da uđete u škole, a doveli smo i đake kod nas. Već smo imali dane otvorenih vrata gde su budući naši studenti mogli da se upoznaju sa svojim budućim profesorima, sa onim što ih čeka na studiranju. Također, velike novine koje smo uveli od prošle godine jesu da smo ukinuli praktično test opšte informisanosti kada je reč o prijemnom. Dakle, relaksirali smo prijemni ispit, ukinuli smo prijemni ispit za master, za naše studente, tako kažem, jer nije logično da vi njih ocenjujete 4 godine, a onda da ih ponovo testirate i da oni budu podložni stresu. To nema nikakvog smisla, posebno što je za mnoga zanimanja neophodno da imate završen master. Sa druge strane, uveli smo i radionicu oslobađanja od stresa. Naši psiholozi to rade sa studentima. Imamo i pripremnu nastavu. Dajemo sve informacije, otvoreni smo, obavestili smo studente da mogu, buduće studente, da mogu da prisustvuju bilo kom našem predavanju, da prosto vide kako to izgleda i jedini smo fakultet u gradu koji ima kancelariju za podršku studentima. Ta kancelarija vrlo intenzivno radi i pruža svu moguću i psihološku i socijalnu i ljudsku podršku i pomoć svima onima kojima je to neophodno. Ne samo studentima koji imaju neke posebne potrebe, već i svim studentima. Jer nama ovdje, kao što znate, dolazi veliki broj studenta sa strane. Oni dolaze u potpuno nepoznatu sredinu, treba da se snađu i u odnosu sa kastaricom i u odnosu sa svojim profesorima, pa je tu negde kancelarija i naši saradnici koji tu jako kvalitetno rade su, kao kažem, prva ruka koja će ih povesti kroz naš fakultet i kroz naš grad na kraju krajeva. Dakle, još jednom, sutra, 9. novembra, dan fakulteta. Mi vam želimo da sve prođe onako kako treba i da taj sporazum o saradnji, to je memorandum o saradnji, bude potpisan. I želimo vam naravno puno sreće i vama i studentima. Hvala vam puno. Evo i vas pozivamo da propratite sve to i da vidite kako to izgleda na Filozofskom fakultetu, jer Filozofski fakultet je uvek bio i ostao i bit će stožer intelektualnog dešavanja u Nišu i mi smo tu da držimo intelekt Nišlija budnim. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Hvala vama.